Kichwa mwategereri radio ya Gogo Radio na ndio tuligetuge na TV ya Gogo Radio usiku wanja AGR ase tukubaletera matangazo yega ya masemo twasimu chomone udala sport what access ya US ikongo kwangania ase enkwana ili tuko ya leo masemo na mugeni bwate aida ase matara mukwana nditari yawe kwete ko mwangeri ye kwanero monyane kama ngana mbange kuri tukwana ase tuko ya leo aida ase abanje yategereria radio ito ya grupo kandi babiri mbakwa ndi murasomo nene n'abategereri bonse mutategerere tachinga kichi samaleta niba nkuru kwa umusombonya side no mpole yasabe miganda tiga baseseni amen. Yes buna atebire ngakurukunga Dennis Mpole umanyete Dennis Mpole kwa matera y'iyo Kristo yo kurandi indiri wasombo robusika bati y'abateri bali tugwate bamanyekate asorombo robusika akina tugikora iga ase TV to ya AGR moteremo na asirete ubulima kunga Jeremiah Nyabuto no moteri rero batera samatuko abwantana na matera abwata umunsi wono ekero asire aranga bya turige moteri batugwatana ndole kubwase inyumba yabo yatwerezere bene naki moteri yoga nakiaje tugusira na ikeke cyane cyo gukorekana ko grabange niba tukamanyeti wekamo dene Mpole timanyetinga ngacyo bwa mategwa ubure yaciase Jeremiah Nyabuto. Asante sokuri muralia insena Jeremiah we are customs. Yes. Tatu mabo Jeremiah na tatu minto. Yes. Nibo barabamo. Tatu mabo Jeremiah. Yes. Na tatu minto nibo barabamo. Ona tatu minto ne rombo nene lakini na tegete gusira ona gati tatu mabo Jeremiah ni umurundo rombo kokoti bali ngaho muri batatu. Yeah. Yukono kotebanga Jeremiah Nyabuto ni kwali kasini ya kuko street kasini ya ukasini ya street. Yeah. Lakini nayo monyane ni goro moteri. Yes. Ngotanga ni tuko chako moteri. Okay, obatari ntanga ntego chaka. Yes. Akamana koso. Manyete abantu abagitwabere tukwegule maswali. Magigira manya gutaje tugusira ko karantu manyete abandi. Nayo rato erezere ko ni gokorwa. Nyumba yawe ko gwatebiraya ni gore ekasini go cyase. Yes. Abanje bategereri hando sesumure. In fact ncho manyene no muchano monene asenje kumusiria umwana mtoto wakore mirima monere nento somo chirio kiraro nento twasobeta tokotera kandi yasao toro wancheri baturandie nchiri na mataifonsi tenda simsa kubyensi turandie nchiri lakini bono Jeremiah nyurire Jeremiah nyala kako chandeka senge enka ketalinke uchandeke mono sana Jeremiah bwali skuru nona gusoma kwae tachi tikokora skuru asenye nchoje guchandeka no borebori abawe klasime urwara yabetegera n'abamubuguri bamuri Nyagitari so oberega gweteri challenge sana gikabuna ali skuru wocha Jeremiah yitiri michanda menne sana ya ikobono acheta kakara ache kurigerirwa akanywa batu buri bwali kosera nemia ono buri bwa muchandire mono sana na buba kugagerere mpaka Jeremiah siro mabwaye oberega guchandika sana uyitiri Nyagitari kinyinge mono asinje kuranda bo mabwaye bona tuatemira stokonyara lakini nyasa orore ngambu ya mutemuki. Yes. Igo Jeremiah Nyabuto ngabwato bwire wa sikosera. Ya sikosera nene. Akagerekero twamanyabite nere kugira abeto mutanga kubiyo batera kwa yaseredio. Aterete na tali lazima ngende ikusi manye kurani. Batera ndo cha tere tubitanga. Lakini rende ebintu nabugo cyo byanyarikana. Kenyero tumukuru. Tuguru bino cyabitangare. Bitangare bobas. Bobas. Yes, yeah. Igo Jeremiah obero gusumbuka sana. Obero tagweteri challenge ne sana nuguru ba sikosera anemia ka chandikite mono Nyagitari. Obero taguchandika mona sogwe. Nabawe kamanga mwerera utegewe Nyagitari. Obero kurumba ko muika. Ya ninyo lete buna krakena kwando kwaje gate ngomo na Nyagitari. Ni maitkela live iteire nkongo mono sana. Jeremiah obero kana nyumba saringe. Jeremiah ni gawo ko nyora bwate ni aba Nyagitari akwebetera na mache nyumba. Yani akwebekera nyumba mwaye. Akoreka na amene bako mwa usungaiga usindane nera amayete na amayete oyibetere bieka amachagenda igona iterete challenge era nene sana igona kotebu buro iro boiga niga iburana nituguna buro ai iburana nituguna baro. Yes ina kamente iwe amanyinga baada yiga kikenga nangaji. Okay aba comment iro na tata for example na bakura bono iga anyareke kabisa because na ba arwika onyareke na mbutuko na bara achake kurbu ku mure na nsa nana ya butuko. Yes ebeteria muntamye ku Nyagitari ure igobono ukera chire Nyagitari
nkobera ari kanyagitari because mpaka nanda chiko gain ekanani ya sama konjira nereka na bakobera agobo mutinyo yomo useke kubere gobe mono na bako ko chukibere nando irana nande ndika bane chimitina ne tatto nando mana bakora nando manya comment mono serious igone gento kiare ngo mubero agetamanyiriri ni gocha ku react yes nyak mono nyagitari kya kabikeirwe manyi nyagitari mono wono uton analire kobera iga sekisi nyangena no nyagitari no nalota abanyagitari bonse bomanyete chenero yes chenero bo gona kore namanyeke no because yale no ale kobenda onya ko bakonyero bobwenia yes okay mwanchi wa muri TV ya AGR News mwangenda tukwana ya masemo na Dennis Mpole ni gale kasi ni mwisira bila moteli yo kuruka Jeremiah ya Ruto na tebire ni gabari to muri kwa siku sabi anemia biro komentarwa maninga ase igeka gyasi abaire okomenya asubusigwese wasiyegete akasiri wala taketete ile ya masemo ucha sebe Dennis Mpole atumanyi maji ya Ruto asibete na hii moteli ya sibete Jeremiah kuna binari matambi yarenge akaenda Nairobi kuchuka ni musani wa ku Douglas kule Nairobi kiraya ndororo tajichere maya gwito bwe kare Nairobi kisenye chake abita chite kumukwani kare buja kira ikaororo akaigubobe musani agadaga ati mwana oni mumate kare gurubo to kumutiga nyumba tigankoreki muri Nyagitari najade chi amuri takono Kenyatta Hospital ya wono Kenyatta Hospital nwachite kusidiru magwaye iko kachite kukwani musani wana yes akarware roro karabi Kenyatta Hospital nitobia mabera pia yetiko siria noko tebanga n'abanyagitari badirete ko karamba manyitimo cyano ye kwanyabwa okay ti ngota ngana abanyagitari badirete asenye njo yake cyane mayo turi mu cyande menge obe yakurware isenga kintambe tiganje ndanga ninga nyasaro cha mutumuki asenye njo urwane mu bwa sana because my sister babere bagushurika gari natole matega igabona iga babere bagushurika bagosoa gari Nyagitari ni anti yana narororo bagenda nere tole ni kaseni ni Nairobi abo tuwa karine raki ikimorero gorogagu make sure ngumano yo minto koreki mwamo ikirange abako ngo tuwa kirisi nganda Jeremiah kubera kukua era undiye wetaniri because tana kurwara iga Jeremiah none karona kuri ncha ya Jeremiah nona mwesa ya chinje tubona mpaka kabajima akuba buna yelo agachenji pi baka bakanga Kristo baondenga Jeremiah grow karwa tera undiye tikuri ko urwara kulibwa kawaida ya tukuna gusaba lakini nende party mbaya nabona siri Jeremiah pole sana ine ngora kurwa iga city yetu ya AGR lakini nende matukari ngabe Nyagitari ya Kenyatta Jeremiah rabere Nyagitari ya Jeremiah rabere Nyagitari ruguru mnachite Nairobi ase musani wa unamurike Nyagitari akakorega kakaswa Nyagitari ya obere Nyagitari angichungitari nke manyete indigete Jeremiah natoko makolite ya lenge muzere titesini the day before ekarongwa kesini asagana muswati wadito lakini na chitaka tebunga mama wadisini kanda bitinga Jeremiah agarwarite natari kukwana na matebeti ngapore na mumoni tinga nanya arikuwa na nature akanya na butotesi manyete usiniche kanyara mama mwabache matenga niche na agetesi lakini dende ibo obero gwetere mechande menge obero gwetere challenge sana yes mwacho muri TV ya AGR na kwidure nyagusire Jeremiah nabito abantu mwabe no kuboja maswali ngara yetekekani hoja jitumye mushanga manane uchase abaje abafuasi bayo nasama tera yabaire hotera yo korania ingiri yo kumubaka tata Nyasaye matareranye urutugwaye ya kabiri bato nabo bagwatiro mu na makumi amanene Jeremiah kusiri kuna Dennis Mpole yoro moteli nera boigo ndole ikaseni gochase usira muna erazire gachite kukwania umwiri oye chisemo chichia Nairobi kuna Douglas agayaje baada yige kekeke akarwara kwa siri tu senya Nyagitari ya Kenyatta urende kugasinya yakasiria ulima kwa bakimiro bigye ntoganda tukoroberia bagita bakamabeka mochari ya Nairobi omwebera neno wale ntobwatane chairman yabateri gusi okuru Dennis Onyamo togasine kuroberia abale konyare kana twatagete wiki ere mutu ende tomoreta ni go Friday ati nabera sukiwe the other week because yamangana nare gatimana ndarororo atakinara kuru so I think in next week part 1
na rira nyarikane to ni Jeremiah ngono gotebanga wikira boni ngambe pango te ya beku wikira bono Jeremiah araje wikira bono mpango te ya beku etogendete no muchango ya ntubate muchango gendrete tumana kubanga yes wikira boni ga mwarosi ri group yande yake asa abantu bakora contributions ya ntubate chigurupu ibere chyoka chigosangeria muchango bumwana oyo minto Jeremiah twabikishinga matanga ya akoriwa sinjira ya maskani tubate gurupu emo ekorau no mweberani koru ege FM na nden tubate gurupu yende ekorau na Dennis Onyamo oyere chairman ya Bateri Gusi Gospel Artists Association abu ichine chigurupu ibere tubwata chigente bono ya contribution kwakikishanga umwana oyo minto twamwe ya sinjira ya maskani ngono gotebanga grupu ya mo iri kurwa sawa muri sari ile kenene iri Dennis Onyamo yoro munyakirubo wa Bateri yes ne yendegere Nairobi kenene iri mweberania aralia wigesaidia yes igo andi akase balia baratake omokonyi kurwa guchia se familia kugarwa tebena familia ya bereke wetere mutando sana yes patagete support ko promanyete onekero motasirira support ile kubarwa guchia se family kukie ya bantu baratume omokonyi kubarwa ndatebenga chigrupu ese chigrupu chibera bono ntete go bai namba yo moiberani nere ndabatigire namba yae pero kine nabo otegere tutulgerret na no tete gukunu ndo tene familia ya Jeremiah because Jeremiah bona ganero renge the breadwinner in the family nero go provide ya sabono correct usiri rotonyorire so creo que niña sana bara kuna tenga yaya tigante ne familia ya Jeremiah namba oratumike ya ese ishi namba nchira chikuna kulima machankaga natakabono ibintu ngo kuri transparent ya umubere n'umuntu akora into transparent na our chairman na Dennis Onyamo kuri Gusi Gospel Artists Association lakini bona ntete tigire namba yo muberani ya wako mutumira gali ese group eyo na ndi nabo ku request yako hadi orase group eyo elinde na dio kumanyine bintu na kibire igo namba yana ranko gotigera elinde mutumiro muchango gororo na ndana yako beka se list ya batali abantu bali banda banda gukora contribution asenya sae aragokonya ye namba yo ntete gotigera na ereye 07 24 22 77 48 tete ko yirorera 07 24 22 77 48 ene namba yo moibirani gweza FM uyu bate group yemo uri Nairobi nero tenete gikundi ekyo ne Gusi atene na etegete ne na Dennis Onyamo abantu na babere bara ete gikundi bibibere nyagusira giramanya guto nero bamanene gusina romo omoke ase familia ase nagusira Jeremiah buto nero monene asebone ase familia yabo narenge umwana mutangani usirete mwana aro mutangani usirete bono Jeremiah uyo kabiro renga kimya sebona igabono nere uro monene iya ngoboni kanere nero monene nero beiro kokonya keyo na soko baligeria ni atubatuka yes na igare ko kanyora kuwa soko hotel buka gusina bwate gasi ngara ko okay igare asa hotel na ndo Jeremiah mundu ro kore gasi yae na bagutu kubutugi bwae na tugite chingoko na bwate chi project abapa ko ni amagena ya mokonya ubona na mariogo abasani bali bayabwate basani mbara ba mo support sana ntete gwakiranya se ngambi ya mono asinja abasani bali bae ba mokonyere chema barwa ne ruwa Jeremiah sana basa tambale bwirure ko USA sana buma bwa Jeremiah bonega bunaliga batinna monere sana ntaba atole nkole na abange ku Nairobi abande ko USA Saudi Arabia batini na Jeremiah sana kuhakikisha na Jeremiah ugurira mariogo nanda mente irubugima asenseye lakini bona tuwataburibu nyasabe umeganda namanyete pole sana akara kutoka ndo tukukwana naye mase magase studio abaka rana abiyo ko ngome kugara umuntu yose bituruma biga kurwase family yino pole sana lakini abateli n'abato b'amatobiya useme cyane kimwe cya mwaite asabateli ukonya na muri ukokonya na tora stokonyara because yabo mone chinguru yes because ya sensei wiko ukonya na kabororo chinara bateli to ukonya na sana unabona iga
abateli bagusi Gospel Arts Association Yes. batende kuhakikisha kwamba amatanga y'omwana oyo Jeremiah akorwa sinjererengia. Yes. It means singa abateli barayenye omwana oyo because no bwa abateli olenge ibo abateli will be there abateli bagusi ababonsipi no barabororo ibo bwa mateno buyabore na ndo bwa mato byatubata n'abateli bonsi na Jeremiah was a good man lakini nyasao tutaboiti omuboro bumboro kabisa. Yes. Asante sana umurigeri ya GoTV ya AGR ekero tugenda tukoretera matangazo iga ya masemo kurasoma choma no Dallas Fort Worth USA mwigure muna Dennis Mpole akwagire ibiro kusira Jeremiah nyabu wasa tubiri ngiro ngekurete ande akana bara chakwa niwa ekiye goche mutete ngarikana yende ariyo arachekwa niwa wasa tubiri ngabateri kurasoma ngiro bisiri nibo batubona wasa tubiri ngomo nechinguru niko burugwinye cyo ko mutu suka niko cyo kubaterana yani ke Jeremiah mutu ayiwe asinzira maskani baade y'ikira twege Kristo mage cyo kubamanya ko igasitse yeto ya AGR kuna tunamanyiwe tariki kitu cyo bateria lakini hali yake ikiagara hotel ni familia yabo nitegeke ko kira narikane na beye wetansa iyo atebire nero etunene iri ose ngari banyase ndumwese tegeke kuriwa ko bokonyi agotuma na beye wetansa bokonyi bwaho iyo familia ye inyale kego sikirwa irinde eskumutwe kugara na tebire nero rugo preduwe nero ringe ko provide ase familia ko mutanga ni nera ego ase bana ko tebanga muchiga mubate ene cyane kura kunwe abokuri ekorwa abokonyi bwaho abari batutegera ko base radio tenyene bwo kusibu radio namba iyo ainana nero na bugutuma obukonyi bwawe buri baturiye twetera simutandao yirikani na Facebook nabo mukuru obukonyi bwayo asenjira yabe turiko kugenda ya masemo ucha somateli yo simone akwani bari baturiye twetera tikiti ya AGR bari bato tegera twetera yenyene yabo kusibu dore bari baturiye twetera simutandao o Facebook iyo akwani abateli bamabo bari baturiye abo isibo kwana ya yo moyo na faraka. Asante. Sasa yao mwali onereri uchi asema libaturigero itina bari batategerera tagotereri dite bagusiga. Bingana limonda kwane ndiringa nje nauliro. Because chama ka wata ntumira maraika ne. Yes. Maraika go tata ndende. Asina ronde tenga takolera Jeremiah minto. Takolera Jeremiah minto. Na bange bakolera. Na gitari bachandegete. Igukora ko buri tata nkayore buna bono. Lakini tikantenga na taburi umuntu nere twa tukosira naso muchurio ito na tigere nchibieka tigere nchibieka unentakana bono but God knows giakwera amorusi ororo nando mutimuki tete kukwana batali baminto bonse asebali abo bwatobomo batenenere na our chairman Denison Nyamo asega segia magokora bande ba fight sana mpaka tworosi chiguru ya gusi no mweberanyo fight sana bakorosire gupu Nairobi abarali ba minde gasimo okora ningia. Asante sana asenjo go promote ni Jeremiah atarasira igasimu akora no mweberanyo gasiba akora ningia sana wakameki kwamba bachangira umwana Jeremiah nyara muri abayisaine agasukyo bugimogo kuri ready ya Wege FM na bonsi kurusa yale gasimo akora ningia go promote umwana uri nasokita matera mukataka kumuchiesera mucho tuketwara upaguzi madango yona utaratiga abantu baminto abarali baminto gasimo akorta ningia tigatwa kirenga mbia mono mukagera Jeremiah akagenderera kira kende mutacha kumanya ke ukialinge meyae na umwe ucha kumbira mate mwana na mukora tama ntunya kubira matera akaiga keto kiri bali bamanyekanire lakini mukamubikira matera ikagera kamanyekana wetire kumanyekana kali mwa akorete ikagera kamanyekana abantu Jeremiah atacha kumanya nande bakaba bo musada mwana na so mabo anyo familia ya Jeremiah iko tiganta bena ki asante sana sogotelelisia kelinya sako kuna nakero ki namba inabe kaga buyo mwigerania na bogo toma ororo ilinya sabe meganda agoseseni igaba teli ba mindano za somore nimba itenga ntaka kwa preparation baga ntaka ndata kuomerana toko banga igonya sa tigaba seseni na nabamende chinguru bitukelio mtoba ororo. Shalom shalom. Umurigeri GoTV ya AGR na uri woturigeri twetera mtandao Facebook na se edit ya bogisi yo borere na ligikwana kwa maseno na Dennis Mpole odiore ukasi na gusira Jeremiah abwa satebire na moyo yino ekero ale moyo tikatunya pokonya nega tuna gusuka ikegera bali mwatekete kumanya kamage ya gusira Jeremiah
Kasebe ni Simpole atwanire asinini amangi atagaruka kwa girutenga mono amangi na kujira maya ari baire ko kurwana sigita na kurwa ai boletwe asinse bero ko kamera kama yoha ikaona tukusira kasi kauti ya Nairobi serikali ya nataka nili kwa kurudia kama ndio yurudia yetu ya AGR News iyo bagatera ibwana ya masemo kuri gasi studio yetu kuri lero yitane ibon kuri kwa Dennis za kutegelea kwa Sasa